Yeah, sisesikolweni isikolo lesi angazi bathi somkhahleko but siseduze namasemaduze. La khona size la sizokulila ngenkinga yabantwana. Khumbulani bakwethu ukuthi abantwana mabalila ngobulili ungitithere ufundisa umntwana umhlukumeza ngendlela engasingiyo ke. Nasele abazali beza basibhalele ema-ofisini. Sibona ukuthi bona ama-teacher bakhona ukuthi bayisolve before basibiza ngoba thina ukusibiza kwabo sifuna ukuthi kube ne-justice for omunye umntwana so that ukuthi angahlukumezeki enkingeni zemfundo aphinde ahlukumezeke ngobulili bakhe. Ukusichazisela ukuthi kwenzakaleni la esikoleni. Wena lesbian. So amagama lawo ukuthi ufuna into le yakhuluma ngayo asukela bekafundise chocolate then wenza example ngamathi abanye beni bafuna ipipi babuza ukuthi njengoba ngathengiwe. Okay. So iphathe njani lento le? Then yini into yenzileke yokuthoma before uzofika ema-ofisini wethu? Yini into yokuthoma mhlawumbe oyenzileko ubuyokutshela utithere omunye esikolweni ukuthi phela utithere amagama akhulumako kimi ayalumela and akusimagama emde utithere angitshele wona? Azange ngibatshela khulume ekhaya. Ongakathombi ukutshela utithere mhlawumbe omunye esikolweni before uyokuya ekhaya ubona ukuthi awabathembi amatithere amanye akhona? Wayengabathembi? Bajamelana esikolweni. Mara angitsho akekho utithere loyo wanozwana naye ukuthi because this thing angiboni ukuthi ukhona utithere angajamelana naye. Msikhosana vanele ngimprefera mara ngimtshela ngalezi abantu basitshele zona ukuthi njengoba lo sitshela ukuthi term 1 start ukufika sitshela ukuthi ufuna abantwana abayi-15 kwa-grade 12 and it's more than 100 njengale si-right sathoma nokubhaleni sitshela ukuthi ufuna abantwana abayi-15. Okay, ngizwe phezu kwesehlakalo sonke esenzekileko ufikelele la khona ukuthi ubhuti wakho umzali wakho ofikile ema-ofisini uchaze nawo ukuthi ukufeylisile. Basho bokopa wena? Uzasho so besokubhala yilo we-subject yakhe si-invigilator ngumemphokholo then wathi siphumele ngaphandle seshe nakaseshayo edeskini lami ngihlala nomunye umuntu wakhetha mina Mr. Malo wathola isiphuthe lapho sikathoma ukuba section kathoma Malo wathi ngisana isiphuthe azange angidisqualify immediately bakuthatha lapho nasabhala siceda ukubhala nakufika i-report sengithole ukuthi ama-marks lawo vele wakhiphile ngambuza mina nangifika ekhaya bathi ngimbuza nangifika kuwe nangimbuza Mr. Malo yangithunywa vele futhi ekuhamba la ngithi mina okay ngibiza abazali babize vele abazali bakho. Esikhathini esiningi bakwethu asijami mhlambe nenkulumo elumelako ekhuluma ngutithere mara nokho okhunye sibazali asizameni ukuthi si-advisane akube khona mhlambe umntwana areporta khona before angayisi ebazalini. Ngicabanga ukuthi njengoba kunama-teacher esikolweni sibabiza ukuthi bazali esikhathini esiningi ama-teacher nabo kose baziswe before indaba mhlambe ingafike ebazalini ngoba la ithatha uyibeke ebazalini abazali boyithatha bayenze ukuthi indaba igcine ibe yikulu and then igcine iyenze ukuthi ingasabi ngendlela engakhona. Bengibona yes yona ngiyayibona seyikulu ngokwayo ngoba akusimnandi ukuthi umzali ubelethwe umntwana kungasiyitando yakho ukuthi ufuna ukuthi umntwana abe ngendlela angakhona. So ke okubuhlungu ukuthi nje sefike ngaphasi kwethu ke thina umberego wethu akusicindezela nokho silizwile ihlangothi lomntwana ukuthi kubani omunye mhlambe onongafakazela indaba leyo ukuthi utithere vele wakuthuka wakubiza ngendlela ngoba utithere singaya kuye afika athi azange ngikhulume indaba enjengaleyo. Ngimaphi mhlawumbe ngizela ngicela basondele eduze so that ukuthi bakhona labo kunomunye gate nangu munye naye nayo lesifela. Okay, omunye ukuthi okay nawe ngotithere. Okay, sondela usitshela wena kwenzakaleni? Mr. Malo uphilisa nzima njani so? Like nakadlula ukufixa ngani kanjani orang thuke last year isikolo bengisebenzile ngenxa yakho ngoba sihlangana nakadlule bamele mina abantwana bahleke ngenxa yami ukuthi
like ahlekise ngamathi basho ngiyahlanya mina ngithe ngifeyile ngizongibetha ukuthi nabazali bami bazali bami ngibatshele bathi bayazi esikoleni manje mhlawumbe kube nomntwana ayetshela uMr ukuthi uMashiki ukahlelile kubazali bakhe ayibe right amalanga lawo kodwa khona nami ngicela manje ngirepotile ngigcoka wona warepotile ofisini bathe kwagcoka ayiste malanga basho ngiseke uzongicosha lesibona ngabe namanye akhulula ngenza ibhanki lami ngekole school mama ngamtshela mama tuzongenzela iplan mara sho ngingamnaki uStella ngamtshela kuyafana noma ngingamnaki yena uyazinakisa kimi uzinakisa njani like naka ngene eklasini nami ngithola ngihlele emuva atsho ukuthi basho bayangiloya inini ngiyahlanya mina uzongekelisa isikole akhe sithi kancane sithi mhlambe ngobulili bakho njengoba nawe ngomunye omhlambe khe wahlukumezeka ngendlela yokuthi ukuzonde mhlambe ngobulili bakho nawe uyilesbian bisexual so ngamanye amagama yena uneminyaka engaki mina 18 oh okay wena uneminyaka 18 years oh I know nokho siyakhuluma sikhululekile akhe ningibekeleni ke ukuthi nawe ucabanga ukuthi ukuzonde ngenxa yokuthi ungalendlela ungakhona nangazi mara mina ngizone ukuthi ngithanda abantu phela sezangithola ngisebandini akafuni lokho khona utshela nabantu bangasadlali nami bangakhambi nami ke wamtshela uprincipal zangamtshela ngathi bengitshela umama thuzukuze no ngiyathokoza ungani umunye ke wayezona bamthuka kwesikole sena wafunda nabasondele eduze sondelani ngicela nisondele nami ngicela nisondele mama msondela sisi no oh okay bese ninjani mama ngiyaphila okay ngoba njengoba sekumakhaza nibonene nana sisibhala sigcina siphumaneni lona ngoba sikhohlela sisaba nginomntwana wakho la njengoba ke kwafika umntwana wakho omkhulu alila ngendaba le mhlambe indaba le yakhe yokuthi utithere umhlukumeza ngobulili aze agcine akhiphe amagama ukuthi umntwana ufuna inrokazi ethize wena utheni kokuthoma nakeza kuba kutshela ngendaba le umntwana yazi njani ke ngichaze ngomzali womntwana ungamenza something akusimntwana okwata masinyane uyadlulisa esikhathini esiningi so ngabona besemhleli kabuhlungu ngaphakathi kwakhe bekuzingaki ngisine ilanga lakhona uyangifonela mama uthishere ungibophe ama-marks ngithi mina cala ngisekliniki ngawuhambe yokhuluma nothishere ngeke uzokuphendula afonele umntwana kasesami fortunately akakakhoni ukuza amthumelela ngestraight kuthishere tishere straight futhi akhulume nomntwana amtshele lokho amtshela khona amthume mina nangibuye ekhaya ngithola umntwana ubuhlungu uyalila yini mama uthishere uyangithuka and from dala even neklasini uyakhona ukwenza i-exam kule ngami uyithuka ngobulili bami so mina into liyangihlukumeza ukuthi ungathi uthishere imzali mos awukwazi ukuthuka umntwana mina umntwana lo ukuthi igender yakhe isahamba nona 4 years yena umbona nje age yabo 17 18 azombiza kabuhlungu angakamtshela ukuthi utshoda ngezinto zabo baba ukoma ngathathi zakhe amnikele angisho kosathathe zakhe nakabona ukuthi ora kamkhoni ora amkhiphe eklasini lakhe okungcono so angekhe wenze i-example ngomntwana unguthishere nakufanele wena ukuthi ngathani ukhalima abanye abantwana wena kube nguwe ohlukumeza umntwana ngegender ayikangiphathi kamnandi uthishere lo namhlanje ngizile ngizomconfronta so engizekile ngifuna angitshele ukuthi ngisiphi certificate sakhe simvumela kose-teaching because nami certificate ze-teaching nazo nanoma ngingakawutholi umbereko South Africa kunandaba because nginenkinga zami ngingedwa nami ngisiphi esitshoko ukuthi une-right yokuthuka umntwana ngeklasini amthatha ambeke phambi eklasini somare orenza i-example kubuhlungu lokho kuyangilimaza so ngizokuzwa yena ukuthi ungiphendula uthini and enye into ngimfonele ungidrobhele ifoni ngimthola ku-WhatsApp uthishere ngikhuluma naye tishere mina bengikufonele njengomzali umntwana nakangifonela bengisekliniki so bengifuna ukukhuluma nawe but since wena ungidrobhele amafoni njengomzali ngifuna ukwazi ukuthi umthukelane kunokuthi umlungisele i-report wangiphendula wathi iza esikolweni on Wednesday mina ngithi ngiza ngolosibili
kanti ungenza isidladla ngazi mina nakangicalileko ngimzali osidlayela or ongakayi esikolweni ngolosithathu lokho bebakumashi kuphosakhe nakaceda uyakhamba akakhulumi noprincipala mina ngizile last week la kuprincipala gabe khona ayaziko indaba Okay. Alright. Then ke mhlambe ubona kube ikambiso eright ukuthi ngoba ngicabanga ukuthi esikolweni njengoba ngikuzwa ukuthi ubikele uprincipal wabonakala ngathi indaba la yicha kuye. Don't you think ukuthi it was a best option before, because immediately mawufike ngakithi phela soyilethe ngaphezudlwana bekumele mhlambe ama-teacher bayiqoqaqoqile before ingafika ngakithi babona ukuthi bayisota out njani, ngoba ngicabanga ukuthi nomntwana mhlambe nakayenza zona lezo mhlambe wena njengomzali advice ukuthi unganjani uyokutshela umem or uteacher obona ukuthi umzisi usangconywana yena uzayithatha ayonikeza uprincipal, therefore uprincipal bese abona ukuthi mhlambe ngimaphi amagadango angawathatha mayelana no-teacher. Nangabe bathatha amagadango ke that's when ke i-identical force mhlambe khe kwaba khona umkhumbulo njengalo. Mina ngibona ngenze kuhle angizisoli even necourt ngisaya phambili akukho la ngizisola khona because ufuna i-justice for umntwana, ngifuna i-justice for umntanami ngoba kusasa angamrape afuna ukwazi ukuthi why alile sibili. Uyangizwisisa thina abazali sirelaxa too much bese umntwana agcina senkingeni nangucwece besilwela i-justice for ucwece. What about ukuthi into leyo yokuphindeka esikolweni yabona ukuthi kufunga kangani and ukuze ngijampe ngize kini ngihlayile kumfonela mdodo ingakho ngibonakala ukuthi akanahlonipho umuntu akamazi manje namhlanje ngifuna ngibone ukuthi angisingugogo ngile esikolweni nokho ngiyacabanga ukuthi bakwethu kubalulekile ukuthi kunesinye isinyathelo ongafuni ukuthi ukhulume nama-teacher uhlale nabo phasi ucocisa, mara lesi sibuhlungu kwamele ukuthi ithatha i-action isuka zibekwa, akunakuthi batsho ungafuna ukuthi bayigadangele phasi nte umhlaba wonke ubona ukuthi abantwana abanobulili obunobulili obuthize bona batreatwa ngayiphi indlela, ngoba njengoba ubeka i-example ngocwecwe ukuthi kugcine kwenzakaleni ngocwecwe. So then ngamanye amagama umama uyalila ukuthi mina ngifuna i-justice for umntwanami, namhlanje sizokubona ukuthi mhlambe ngiziphi mhlambe abazosinikeza zona. Sizama ukuthi nabantwana bangazama ukuthi badelela ama-teacher nabo bese bathembele ukuthi bayokuxarha ebazalini, abazali bazokweca beze ku-identical force bese i-identical force izokuconfront ama-teacher ibenze ngasukuthi akusingibo ama-teacher bayenza right, mara nakungiyale ihluke khulu ayifani nakubanye. Mara-ke ngithize before sizokukhuluma nama-teacher nama-principal akhe ngithole ubufakazi obugcweleko kwabanye abantwana abakhona abafunda naye abashongo ukuthi vele uteacher uyayenza, angasukuthi mhlambe bayikhulumisa ngoba bona bazonde uteacher. Yibona ngicabanga ukuthi uthize bobanda biza ngamagama Mhlahleni Sihlahleni nabala. Sihlahleni ubani